Nongeye ko ikaze inshuti bakuzi ba Pirate News TV aho muherere ku isi hose mbifuriza amahoro imigisha no guhamukanwa mu byo mukora habyo. Olivier Jean Patrick Nduhungirehe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane bw'u Rwanda akaba umuyobozi wa diplomasi y'u Rwanda, ngira ngo murabizi ko atajya ry'iminwa ku muntu wese ushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda cyangwa ushaka guhungabanya diplomasi y'u Rwanda by'umwihariko imibanire n'ibindi bihugu. Mwarabibonye ubwo yasubizaga abanyaburayi bose iyo bashaka kugira icyo bavuga kibi ku Rwanda ahita ababwiza ukuri, by'umwihariko iyo bavuga ibinyoma. Abaturanyi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'Abarundi ngira ngo murabizi ko ahora basubiza iyo bashatse kuvuga ibijyanye n'ibitari ukuri, no kuvuga iyo bashaka guhimba ibinyoma. Abarundi rero muri iyi minsi nkuko yabigaragaje abasubiza, yavuze ko bakomeje kubangamira amasezerano y'amahoro u Rwanda rwasinyanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byagenze bite rero? Tugiye kwagezaho iyi nkuru yose uko yakabaye, aho Olivier Nduhungirehe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda nk'ibisanzwe nyine n'ubundi abavugira guverinoma yagize ibyo atangaza ku byo u Rwanda rusaba igihugu kibanyi cy'u Burundi. Guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko kuba u Burundi bufite ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biri mu bibangamiye amasezerano y'amahoro rwasinyanye na kiriya gihugu, ibusaba gutera intambwe bukareka kongera amavuta mu muriro. Byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe nk'uko twatangiye tubibabwira rero mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko nyuma y'uko umutwe wa AFC M23 wari umaze kwigarurira imijyi ya Goma na Bukavu hagati ya Mutarama na Gashyantare uyu mwaka, Urundi bwegereye u Rwanda rusaba ko ibihugu byombi byaganira mu rwego rwo kugabanya umwuka mubi. Ingabo za M23 zigaruriye iriya mijyi nyuma yo gutsinda ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zari zirimo FARDC, FDLR, ingabo z'u Burundi ndetse n'abandi barwanyi batandukanye. Umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yavuze ko inzira Kigali na Gitega barimo yaje guhagarara kubera ko Burundi bwakomeje kohereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingabo zabwo. Ibyo yanagaragaje ko bibangamiye amasezerano y'amahoro u Rwanda rwasinyanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Kamena uyu mwaka. Yagize ati inzira twarimo hagati ya Gashyantare na Rurwe byabaye ngombwa ko ihagarara kubera ko ingabo z'u Burundi zariyongereye mu burasirazuba bwa Kongo. Guverinoma yohereje izindi ngabo, tukaba twumva rero ko atari inzira nziza kuko bibangamiye ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington, kuko ayo masezerano avuga iby'agahenge, avuga ko ikibazo cyakemuka mu buryo bw'ibiganiro mu buryo bwa politiki. Nduhungirehe yavuze ko kuri ubu ingabo z'u Burundi ziri mu burasirazuba bwa Kongo zimaze kurenga ibihumbi 10. Ikindi umujyi wa Bujumbura ukaba umaze igihe ukoreshwa nk'ibirindiro byifashishwa mu kohereza ibikoresho bya gisirikare muri Kongo, by'umwihariko ikibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye. Yunzemo ati naho ngaho bigeze, ibibazo ntabwo birakemuka. Icyo twifuza nuko u Burundi bwakora intambwe yo gushyigikira ibiganiro biriho no kwirinda gushyira amavuta mu muriro kuko bitatuganisha mu nzira nziza. Ku bwa Minisitiri Nduhungirehe, kuba ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo bibangamiye amasezerano ya Washington, kuko aya masezerano asaba ko habaho agahenge hanyuma impande zombi zikaganira uko zakemura ibibazo mu buryo bw'ibiganiro. Yunzemo ati rero kuba u Burundi bukomeje kohereza ingabo no kurwana bafatanyije n'umutwe wa FDLR, amasezerano ya Washington asaba ko ugomba kurandurwa. Urumva rero ko ari ukubangamira amasezerano. Ngira ngo rero murabyumvira neza ko igihugu cy'u Burundi gikomeje gukorana n'umutwe wa FDLR nk'uko byakomeje kugenda n'ubundi bitangazwa n'ibitangazamakuru bitandukanye.
ndetse abanyamurenge bakaba nabo ubwabo bakomeje kubigaragaza kuko abarundi bakomeje kugenda babibasira mu bice bitandukanye birimo Mikenke ndetse no mu bindi bice bitandukanye bituyemo abanyamurenge nk'uko byatangajwe na Colonel Rugabo, umwe mu bakomando bakomeye, abofisiye bakomeye batwirwaneho, yavuze ko abasirikare b'u Burundi babangamiye ku buryo bukomeye cyane. Mahoro Peace Foundation nayo ikaba yandikiye Loni iyisaba gutabara bene wabo bugarijwe n'ingabo z'u Burundi na FDLR. Ngira ngo rero murabyumvira neza ko ibyatangajwe na Olivier Nduhungirehe bihura neza n'ibikomeje kugenda bitangazwa n'abakongomani bose ubwabo nyirizina, ndetse n'ibiri kuri tere bikomeza kugenda bigaragara, ibitangazamakuru mpuzamahanga nka Africa Intelligence, Jeune Afrique ndetse n'ibindi bitangazamakuru bikunda kugaruka ku mutekano mucyo ukomeje kuranga uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iyi nkuru rero, mbere y'uko nyisoza, reka mbagezeho inkuru iri guca ibintu mu Burundi, aho abasirikare barenga 500 bahanishijwe kuzenguruka igihugu cyose n'amaguru. Byagenze bite rero? Reka tugaruke kuri iyi nkuru. Abasirikare 506 b'u Burundi bahawe igihano cyo kuzenguruka igihugu cyose n'amaguru bazira kwishyuza leta amafaranga bagenewe mu gihe bari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri Somalia. Bamwe muri aba basirikare ubwo bavaga muri Somalia boherejwe kurwanya ihuriro AFC M23 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mwaka wa 2023. Baherutse kandi kuva muri RD Congo bajya mu kigo cy'igisirikare cya Muzinda giherereye mu yahoze ari ntara ya Bubanza mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'u Burundi. Amakuru aturuka mu Burundi akomeza avuga ko ubwo bamenyaga ko umugaba mukuru w'ingabo General Prime Niyongabo agiye gusura iki kigo akabaganiriza, banziye ko bazamubaza irengero ry'amafaranga bakoreye. Ubuyobozi bw'ubutumwa bw'amahoro bwa AU muri Somalia ubwo busobanura ko bwoherereje leta y'u Burundi amafaranga y'aba basirikare, bityo ko atari bwo bwayabazwa. Uruzinduko rwa General Niyongabo Prime mu kigo cya gisirikare cya Muzinda rwarasubitswe tariki ya 19 Ukwakira 2025 hafatwa umwanzuro wo kubahanisha kuzenguruka igihugu cyose n'amaguru. Icyemezo cyo guhana abasirikare cyafashwe n'umugaba wungirije w'ingabo zirwanira ku butaka Brigadier General Eri Ndizigiye uzwi nka Muzinga. Uyu ni umwe mu bigeze kuyobora ingabo z'u Burundi zarwanye na AFC M23 muri Kivu y'Amajyaruguru. Urugendo barutangiriye kuri ikigo barara mu yahoze ari ntara ya Mwaro, Gitega na Ruyigi mu majoro atandukanye kugeza kwa 23 Ukwakira. Bigaragara ko abasirikare bagenda bambaye impuzankano bafite n'imbunda zabo. Bamwe muri bo bamaze kunanirwa bafashe umwanzuro wo gukuramo inkweto kubera ko zibotse ibirenge. Igihano abasirikare bahawe gica amarenga ko bashobora kudahabwa amafaranga yabo. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane iby'igisirikare cy'u Burundi, aho gikomeje kurangwa n'ibibazo bikomeye cyane, by'umwihariko ibihano babahaye akaba ari ibihano bikakaye cyane, byanatumye benshi muri bo ubu baramaze kwanga igisoda cy'u Burundi ku buryo isaha n'isaha bashobora gutoroka igisirikare nk'uko bagenzi babo mu Burusiya babigenjeje. Ababozahungira he? Reka dutegereze tumenye amakuru yose 5 kuri 5. Nk'ibisanzwe rero ni wa musore wanyu Pilot News TV nkomeje kugenda bagezaho